tsena nna ke na le bana ke jetse ho bala maoba ke kotula ho banwa le ko ba le mabane bo me bo tata ha ke anka washi mona iti ke la ko ke bana ko iti se ko fela le sa so ba o ska ko ba ke sa se ba hana ho bana ko tsena ni ke sina washi bonna mo. Amen. Genesis 18:12. Sarah a tshela ka go yena a re ha ke se ke tsofetse nka hlaka hlahelwa ke takatso e tswele mongaka e le leqheka. Amen. Ha ke tlo bana ke tlo kopa ntate mpho mabutsana a pella lentsi. Ntate se re ba le Genesis 18:12 ntate le Johane 4:11. Sarah a tshela ka go yena a re ha ke se ke tsofetse nka hlaka hlahelwa ke takatso e tswele mongaka e le leqheka. Johane 4:11. Johane 4:11 yona e ba le tjena e mosadi a hwena morena ha ona sekgelelo sa hoga le sediba se sekodi metsi ao a kollang wa nkile kaina. Amen. Ha ko le masho ke microphone. Monumentante is a thampo wena ka le wa ka tsidina. We pray for the word, your power and glory in Jesus' name. Amen. Amen. Harujile mpasi morena Jesu abo ki se morena Jesu abo. Amen. Bo mmele bo ntate a ke tlo bua ditaba tse ngata ke kopa re nke bo mme bana ba babedi ha o qoqelwa taba tsa bona o ka nna banka hampe wa pele mme Sara temana se kalang dire ila ba tsheya ha dinero ile re o tla ba le ngwana o ila ba tsheya go ka nna monka hampe wa re motho o se a dinero ile bua wa bobedi ke enwa ya neng a tlo khametsi ha o qoqelwa rula re go Jesu siba se sekoti na ha sina sekgelelo tlanka metsi kae le yena o ka monka hampe empa ke tlo kopela bomme bana mohau hanyane re bomme bana taba ya bona e ka thusa kereke ya hao e ka thusa lelapa la hao e ka thusa business ya hao e ka o thusa ha o ka sebetsa ka taba bomme ba babedi bana. Amen. Amen. Ntate moruti mophuthi o motho e motjha haeba o kala business kapa haeba o na le toro e tshabileng ka bokamoso ba hao taba ya bomme ba babedi bana e ka o thusa. Wena motho e motjha nang le business taba ya bomme ba babedi bana e ka o thusa. Bontate ba bishop taba ya bomme ba babedi bana ntate moruti mokgwetsi taba ya bomme ba babedi bana e ka o thusa le biliko mo mane mo teng. Ha nka taba sa bona ka pele mme Sara o utlwa taba yena e reng o tla ba le ngwana ya ba mme Sara le ko tsatsi lena o ka nna ke batho ba senang tumelo ke kopa ke re sebetse hanyane. Mme Sara o utlwa ho thwe o tla ba le ngwana ha tabena o tla ba le ngwana mme Sara a e utlwa mme Sara o re taba yena ke a e utlwa empa ka tsebo ya ka motho wa dilemo tsaka o se a ke a ba le ngwana ke tseba jwalo nna jwale ke mona o bua ntho e kgolo ha kana na entle ha kana na ke ne ke kopa o njwe sena e tlo etsahala jwang. Mena wa Samaria ha ka be a khoya ha e fatshe a tlo khametsi jalo batho ba maseru ka ba ditoropo ba bo
prostata ba kana ba sokosokola taba meno bane ba tswa metsi a tswa pompong meno yana metsi ana tswa sedibeng fatshe mokoting jale ha Jesu a dutse mono o re a Jesu a mo tshepisa metsi o re go mogana Jesu ke a utlwa empa nna ke tlile le sekgelello se ke tlo ga metsi wena a ha ile mona sidiba se tibiletse ana o tlo mpha ona jwa bothata ba kereke le malapa rona ke ona gore bomme le bontate re tloetse go sebetsa ka jwang o batla lelapa la hao le be le kgotso fela ha o batle re na jwang o batla business hao e be le di profit ha o ikadile o na le 1000 ka mona nako e itseng ya be na le 20 50 100,000 business ya hao empa o no lokela hore o sebetse puo ya bomme bana jwang mohlanka modimo ho latela ka mo rapelang ka teng ka mo go tlotsitsweng ka teng molaetsa wa hao o ka shishina maseru ena kaofela o ka phutha maseru ena hobane o tshwere taba sa nnete empa jwale o tloela o sheba hore na jwang bophelo bo bopilwe ka jwang Mesara una sahanu ritla fuwa mwana wa mata empa ho latela maemo a seng a sa modumele ha ile mona rutla ba le ngwana hlalosa hore na jwang ha rena nako ka ba dilele ausi Maria ha le nyolo ile o tla ye mona a tswa le ngwana o le nyolo tlhalosetse jwang hobane nna ke a tseba na motho a ba le bana o sebetswa jwang batho bana ke ba batlang hore na jwang o batla kereke ya hao e be le batho ba ngata jwang hobane rona ka mokgo go shebang ka teng kereke ya hao la motho a tshakile le kgetlo la pele ha ona le ba modumedisang fela ha ona le ba o shera mebili le yena ha o balwa ha ona le ba motsarona o phitsilwa jale phutho ye tla hola jwang o batla business ha o tswela pele o batla business ha o kune fela o ja le profit jale e tla hola jwang o batla go tswa bofusaneng o batla go atla ditšheleteng empa ha gotse mohlaulo gola le pele salary na e fihla wena mabaka a ijile le pele o e tshwara o sotsona le mo iyana ha e fihla wena e fela ka mora matsatsi a mabedi o tla tswa bofusaneng jwang Amen. Amen. O batla go hola tumelong o batla modimo o tshepele dintho tsa hae o batla modimo o sebedise empa o ka pusa ditshebong o ka pusa mashanong modimo o tla o tshepa jwang ke kopa o jwetsa motho mo le mo mona ka jeno haeba ha o tshwere tjhelete amen ha o fihla ho ya ho qetela e re ke fe mabitso ha o fihla 100 rand ya ho qetela ha o tsebe na 100 rand tsa pele di entseng ha o so di batho tjanga ba ka tsena ba ke tsena ke qetetse ha ke tsoro sekete ha ke tsebe ke entseng jwale o tla ba le tjhelete jwang ha e fa o sa tsebe ya kae ha o se na report ha o se na tlelerona o entseng ka tjhelete e tla hola jwang ha e ba o motho eo ha o tsile jwang ha o tsile ka tlung o ya supermarket o dumellane le budget ya hao hore kilo reka tswekere tamati letswai tie le dumellane jwang ha o fihla ka supermarket amen ha o bona
bona mokuta ka mo ke ratang yo ka ke ba ithosa ke batla go reka koloi e beterenyana go utlwile he yena e fedile dithaere ha o isotelle ha ena oli ha o isotelle e batla service ya 2000 ha o e service jwale koloi e ntšheng o tla fihla jwang amen asale mosedi wa tla modimo ka nthusa ke batla bakala foundation nyana ke batla ho tswa bona mo ihileng teng fela o tlo bona wena batla ho tswa bona mo ihileng teng ha o tshwere tšhelete ha ke le disi mo beng da teng sarele ha o tshwere tšhelete o ntso o tseba hantle ke go ba tshwarela o ntso o tseba hantle hore ha una fridge ha o fumana di ice cream le di ice pop di theose o a di reka o dirisa ka fridge o tseba hantle hore ha bo tsona ho o tšha mo dianteng ha hona fridge di tla phela jwang mo o senang fridge o dinkile ka fridge kopo ya ka kena ha o sena fridge ska reka dintho tse batlang fridge hobane di lo bona and ha di qeta o bona o lo reka tse ding hape a go phele o le motho ya reng jwang amen ka nako e telele ke ne ke rapella phutho e kgolo hantle nna ke bua nnete nka rata hore ebe tenten ha e se eme tjena na e se le waya ebe phutho ya ka e kanana nka rata empa potso eo ke iputsitseng yona ka baka re amen thapelong ya ka ke ena ya jwang hobane bona bana ba o kenang le bona ha se le kaofela ke tswa mabiso a bona ke ipulela la pele bona bona bana be kenang le bona ha se le kaofela ke tswa mabiso a bona jwale ha ntete ena ke sa itsebe le mabiso ke sa tsebe hore e phela jwang ha modimo a ka mpha 10,000 mo mme le bontate ke tlo isa jwang ene ka 100 ena ne ke ka itseba kaofela ne ke lokela e be jwang ene jwang ya ka ke semoshe ebe ke na le batho ka kerekeng ba o tsebang hantle wena re dumelana hore kerekeng mona wena o shebane le baeti fela baeti ba tsheketseng ya o tla bona a hlabilwe ke lentswe modise bwana jo ke mo kopanye le nna ya o tla bona e ka o rata modimo modise bwana ha ke na motho ya jwalo batho ba hlabilweng ke lentswe ba tsamaya le ba hlabile ha ba ya rapellwa ha ba ya kgothatswa ha ba ya thuswa ke tla ba le 20,000 ya batho ene lokela ebe hantle teng mona ke na le ba o ke iseng wena o shebane fela le motho tla re ha tlile kerekeng mona wa bo bona o rena ha rantwa se wa dilwanang ye ngwantwa se a dilwanang ke satlana jalo o shebele motho ya jwalo ha o mono fihle o jetse ha kereke e tswa go latelele ne go kopa go tlokalame mona fela bomme le bontate motho e ka rena kereke e tswa ya ba o thwe kalama mona rekela bana diapole mona motho le ha sa rerelwa le morerile o ya pholosa ya mputlwa ke batho ba bana ha ba rerele ba ya rera hore ba pholose ba bontsha lerato hore ba tle ho Jesu ke tla hola jwang amen 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 hana tjena nna nka rata di rapedise hore nke ke be ye mongwe baruti e seng ka tumelo e le nnete nke ke be moruti o ka nnete ke le a millionaire e seng ka tumelo go di millionaire kaofela but nna ke re ka dipalo banka e ntla
fatshe ha ke tshwarwang jwang mo hutima butsa butsa pele ke hore na ha kgwedi e fela ka mora matsatsi a 30 amen milione ne ke batlang ke etseditseng ha o se nkebesheng ke ba ke batla ba milione ko na ka jena wa di milione ke batlang ke etseditseng haiba ha ona la ile sekitinyana se ke lahleletse ho bilo ke tlo batla haiba ntse ke sa lahlele le thoka kwana ntse ke lahlela ntho e nngwe le nngwe ka moo ke tla fihla jwang milione amen wena ya nang le business jwang ke ya hawe o batla business na e hole fela le batho ba pele hao ha ba tsebe di-services tseo business hao e di fanang jwang amen ke tlo bua ntho tse di mona fela ke batla ko ba fela go tsamaye go ba batho ba jwang go se ngwana hola ke fumana molaetsa o thwe go shota bohobe ka pele amen ha o thusa ta bo beka pele le ka se wa re ka ga putho ye ge na le lapa le na le bakery ha ba ke bohobe ba boetsa ba bo qala fatshe ba na le di-forum tse foromang lo fo hantle ke a ba founela ke re bohobe amen jwang e sebetsa moo e ne fantse be ke re ke bo mele bo ntate ha re ka tao phatlalatsa Jesu re na le pampitsana e beuweng moo ye batho ba enka gore ho na le tsana le kgobo yena ya na le kgobo yena ya na le kgobo yena ka kerekeng jale be ha o na le bohloki o a tseba gore nthina nka e reka mona ntho tse di ga di hloke go di late China ke na le batho ba latang dintho China hona ka mona fela ha re ba tsebe jale o tla bona jwang ntene motsimmo pampi plastic ene motsimmo e motsi ke motho a kerekeng ka mona ene re batla o mo ha re sa motsebe o tla hola jwang re tla ya ho yena jwang le temona le na lampe ke difapwe le temona le bolaile kgwebo tsa bazalwane ke hobane bazalwana ba fihla kgwebong ya mosalwana ba batla dintho mahala ko le yona jwese ha se fela batho ba ba bua ba tswa dikerekeng tsa nna bane motho ka ba di how to look at diphahlo re sa tlebe a kontetse se shweshwe don ha ka ntse ka ba ntusetsa ke rapela le wena re go jwese ha re ka mitshini ha re go ka thapelo di harintseo ha di re go ka thapelo wena patana hore kgobo ya ine hole ska ba ka tshema hana ke madi ya Jesu fela tsena tse di dia patalwa amen amen kaya se ka tshabana le tsela ga na na le taxi re tshabana tsebe bana o tsile ke na le taxi ha o tsile ya conference en koronsa tawe bula ke tla tsamaya lwe ena ba tla mahala nna ke tsele petrole nna ke ke koloi wena o fitla o dula fela o bina korasi ka koloi ha ya bina na korasi koloi yena ha ya rapelo koloi yena e rekile koloi yena e rekela di tire sa chelete hore ke hole jwang me Maria o hole nyono e jwang basamana ba bohloko hampe ko fetse jana ka tla sebetsa le batho ba ka ntlo bana ba patala bana o tlisa haleluya business ya bomme ba jwang ke tlo ba le ngwana jwang Jesu Messi ke utlwa Jesu ke utlwa fela Jesu Messi
metsi wena o tlo a gajwang o tlo a gajwang kula o ka phela ka jwang tlhiriki amen tshwana le malapeng jale malapeng mona teng ke kgathatso e fetang ke molekana ka hamponi ke molekana ka a sebetse taba le nna ke le jwang na o etsa o bone na o etsa a sebetse taba le wena ya tso bo mele bonta ke dilo malapeng mona ke mathata fela wa tsa o na le mme le ntate ba ka tlu e reng amen a tapala mme a ke tlo mo tla ba ha ntse ka malapeng ka mo jwang batho bana bomme bana ba re jwang a ke le bele ntlo tse pedi mo ho na le malapa a tjena na ka mona bisho ho na le malapa a tjena ya mo se ntlo se nne o bile mo kotla le re she ho na le malapa e le mmele ntate ba nyala ba bula mo kotla le mo she na ona le bokae ntate le ana ka mo ntsa amen chale ba tsaka ba ba beti bana ena ona le budget ya hae ena ona le budget ya hae ena ona le tšhelete ya hae ena le tšhelete ya hae le tla sebetsa mmoho jwang ene ha ba bua o ntsa ke mo fumane mo hlasa tšhelete ena le announce batho bana ba re amen ka dikerekeng tsona tsena tse re batlang di hole diphuthelo tsena tse re batlang di hole sona di tjenana le tsona diphuthelo tsa rona di tjenana se re batlang di hole ha ba ditshi o rata yane ha e mahamuki o tla ke bila tsa tjena ena tse ke tsena yenwa hona le training ajina how ana ke ukona sonta yo sina click sound yena o tsare mpana ne ke diteng a wa mpona ke re ke sa nna di tla hola jwang dina le apartheid e kanana dina le kgethollo e kanana dina le boholo mo kanana dina le mashoya mo kanana di tla hola jwang di tla hola jwang batho ba ba roba messara o ke a utlwa ko pa o mbetse fela na motho a le motsaka ba khona motho a le motsaka sa ya tliniki jwang ka seno ko pe mo le bona e nka pa yo so ya rapella modimo a sepana o lokile le go utlwe ka tumelo maobane fela jwang o batla go ya mose motho e motjha fela o botsa o bala sekgowa ha o ntlafatse sekgowa sa hao fela o ipatla mose jwang ha le kajeno o kanana le kajeno ha o tsebe le go ja ka fereko le thipa fela o batla lo meme meketing ya rona mo jwang ka gaba le fereko jwang ha o tsebe e re ke le dilo mele bona ha o tsebe le gona fereko e tshwarwa ka right ka pakale ena ha o tsotele le go ithuta jale ha o sone ditapoling tse phameng o lo etsa jwang
o batla o fofa ka difofane ke le airport ha o ko mo ile buya o go checkele airport o lo sheba na batho ba tsamaya le jwa o batla e bona mohla o tsamaya wena ke go pakaje le batho ba batjha masego mona kana le airport ya high busy ha ona le nako a boye o go kena ka mo no fela o no tsamaya ka mo no sheba bona batho ba tsamaya ba kena le kae ma fihla ba kena le kae no bona o tsamaya go jwanya airport ha o tsamaya tsela la fa Amen. Checkele hoteleng ha una ha ke mo senya tshele fela ka go checkele hoteleng o kolo odara o kolo tsona di order wa jwang hoteleng o ska ba tsana ba ha o fitla hoteleng ditafoleng tse go di restauranteng ha o fuwa buka go a sena o bona o sa se bosentso bua mona ka thebela difu ha motho a ke tla thebela kibo no le na ka thebela habari ibe jwang ibe medium well done ibe medium ibe well done not ka fena wena jwang ni kana na uteka na kiboyeng kana tebo pa o jwetse re ke hloka bophelo bona ba rona na tsoko mele bonta ka mona fela ka tente ka mona fela ke dibetse ka mona fela bona tana le business tse go du makatsa ka mona fela ka mona batho ba tshotse ba ni jwale ha ba ka ba ntlo ba fetola ATM ya ha o dula o kadima mihlena o kopa mihlena ha o patalla o kadima se ke tsholo ke tla o thusa jwang mena re go Jesu ntse fela na metsi tlo mpona jwang ntla le setse Maria re neng le ipelo khutela le hodimo mesa pele o khutela le hodimo pele ke lo reka bo malemi ya ona taba but ha re buisana pele jwang ene ha o ka sho ka o fela bona modimo ba arabetse ka o fela bo Maria ho iso moya la motla o khurumetse amen Jesu a bontsha gore no kuba nna ke mo profeta ke nna metsi ya bophelo amen kore modimo a arabetse jwang bona o subusa ka bana a re tsebe na jwang o batla wa motho e moholo jwang o tella motho e mo le motho asa go ditsetse boholo bo mmele bo ntate a se nelo go a sebeletsa ne ke katela ka taba ka di morutisha o ke re tlile mona le yena ke lata Bishop Matupe le Ibrahim mo ka tla ka tsa bishop ka re go se go ya o le di brand ta ka kola ta ka kolo ya ka re dumelana se ya ha jale ke tsama ya ka ya hlatsulwa ke go ndate a ke ka tsona ntate ke go tsana ke se bile go be ke lata mona modimo ka kolo di tshila jena na ke tsana go boholo bo sebeletswa Bishop, please forgive me. I'm sorry I don't know what to do this session. I said, I get to this session. How did I know Bishop? I'm okay. How did the doubts I fell on that? How did the doubts I fell? Care of one Bishop. But I will connect. You can read. Say what I'm going around. I rename my can say, I will feel to connect and use I need. How is what I ready? Okay. How is that? Honorary batang fire now. How could you see this for the next 6 months? I will connect the liver to my work. Come and take it. Who was a baby?
potso ke le bogadi ke anka phone mo le tentate ke anka phone a founa am connect haona ba moholo o sa hlomphe batho ba baholo haona ba moholo o tella batho ena jwang jale ka ke le ka mohlomphe ka ba ka kopa tshwarelo ka go koloi ditshile hlompho isa hlompho ska banka batho for granted banana rona batho ba tla nka serious date molefekeng emandate date molefe tjena ke le hlogolo fela ena ne so sebetsi la ka lokalo mohla ke tsamaya ke America a ba tloa lapeng a tlo dula le nna airport o a re Tambo re ntse re qoqa le yena ha re ka ta qoqa le yena ke anka phone a founela America mo ke ya am connecta le mona fetang teng ka boholo ha re buena my friend yena ke motswane le motho Kiari, my friend is coming over there. At the time, Pine of Gwele. Receive him the way you are. Ke fihla America ka dula Queens ka dula ke appointment ya ka e ka re ya suku-sukudisa tjenana ke a letsetsa le Africa Borwa nna ke le kwa a re etsa conference call and ke kena lining nna ke Queens yena Africa Borwa o Gauteng eno o Los Angeles ke ha re kopanela ka di phone re bua kamora di kopano tseno kamora puo lo fela ke ha ke kena tsileng ke ya Maryland ha ke fihla hoteleng e bitswa Four Seasons ntate sure ke la ga ema ka ntle pele ke ha ke dutse tafoleng re le babedi le Bishop Noel Jones ba mo tsebang ke dutse tafoleng le yena ha re qeta mona ke a tlile ka BMW X7 ha e so biteng mona re sa le 6 ka utlwana and ha re ya koloi go tsamaya le yena ka mona motho a fangoi ke motho a fangoi hela bomme le bontate ba jwang sa mo rapela ntho tse kgolo lora ntho tse kgolo lelekisa ntho tse kgolo empa ka tao di lora ka tao di rapela futlela jwang ha o ka ba motho ana le karabo ya jwang le fasena le lenyana ha ona mo sa tlo fihla tšhelete bomme le bontate e available ke taba fela rona jwang ha re neng ka maoto mohlanga modimo ha e bona le level e o batlang go bona ministry wa o le ho yona mme date ha e bona le ntho batlang go e bona lenyalo la hao le yona la pana o le yona
mooki metsi a hole mane o tlo mpha metsi ana jwang ke se ke tsofetse se ke fetile tshiya go ba le bana jalo ke tlo ba le bana jwang ha ke tsile monna ke mo rwetsa na fela ke ka ke Maria o re ke tlo ba le ngwana jwang ha re ka ba batho ba jwang hona le moriane bophelo. Amen. Simoyeng bahlanga ba modimo simoyeng ke batla ho bona ke batla bana ba itsebe ba tlile ba modimo ke le ka lokela hore ke batla ho bona jwang engwe mona ke go paulela fela itseng ya bokulukila e ba ntse ke di bona jwang ya kerekeng ke amaseng batlanetse jwang engwe ya ke bone ke itseng ha ba ke batla ka Sontaga ha ke ema ka pela ke reke ke rena ka be ke na le ntho e fresh e tswa go modimo jwang ke a ke kgetha hore every Saturday ke fa modimo kaofela le bosiu ba yona. Number 2 ke a ke sa qetwe hore Sunday ho tloha ha ke tswa ka tlung ya bishop ha o tsebe ha ke ka tao tshekisa koloi fela ha e kena ka hara tsela jwang ke etse go tloha ha ke kena ka hara tsela ka ha ke mo ka koloi ke rapela ho tloha ha ke le jareteng ke re amen ha ke kena jareteng jwang ke re ho tloha ha Tshetsane ke tla ke rapela ke tlo le amen ha ke fihla bona ke le ntho tse se ke di etsang ke etsetsa hore le ha ke la ho modimo ke re ntate modimo nhlono no fatse ka kereke hobane ke ntse 1 2 3 jwang ya hao ke o e arabela jwang ya hao ba nna mona se bile o kwatetse modimo o bona modimo a sa o thuse e le na mabaka ke hore na jwang Bibele ra o sa tshepa le ntho tse nyane o ke ba tshepela ntho tse e modimo a ka le mahlo kona mahlo modimo wa ka ke kopa ka lebitso la Morena Jesu re o dumela re o tshepa empa re lokela hape re tsebe hore na ke ka tsela e jwang mosadi ya neng a na le phallo ya madi a kutsi nako e telele ha o tlwela hore Morena Jesu o teng ya fodisang o la arabela jwang ya hae ka hore ke lokela ke itswe ka tlung ke kene ka hara bongata ke ame kgole ya seaparo sa hae e ne e le jwang ya hae re thuse re batla ona ka tsela e jwang ha re batla hore hlonolofatse re hlonolofatse ka tsela e jwang ke kopa o bule mahlo a rona kerekeng malapeng mesebetsing re thuse go batla ditsela tse ka o kgahlisang ka lebitso la Morena Jesu amen. Amen.